Okay. Hello. Hi to my vlog. I'm vlogging. You from? USA. USA. What? Been here For for a year. a year? Yeah. Ah. We've been in Davao for a year. Saan ito ah? You live here with your dad and you alone? You too? Yup. Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang DODZ TOUR TA. Karon sabay ta, maligo ta dinhi sa Dahican, kay lami kayo ang tubig diring dapita, tara. Sabay ta, dinhi lang sa DODZ TOUR TA. Tara. Uy, napangatulog hala sa ayaw na po in the morning. Wapay tulog. Sayo sa kabuntagon nangatulog pa ubang mga guest ilalom sa kakahuyan, wala na tent nga gamit-gamit pero ang uban wala pa nakatulog, sila nabuntagan. Nagsigi pa og sinayaw tungod kay bibo, nangahubog ang tanan tungod kay nag-inom gikan sa gabi, hantod na buntagan ug karon gilamian og sayaw-sayaw nga nagtungtong sa bangko nga ginatan-aw sa uban. Makasana all punta aning duha nga couple kay magbaktas-baktas padulong sa baybay nga mag-holding hands. Ang uban magsigi pa og sinayaw na nga tulog pa naglagid-ligid sa balas apan sila moadto nagdagat kay maligo na sila magsalom maglangoy nga mag-uban. Ingani unta ka sweet ang mga magkaibigan kay bisag asa moadto ang isa kuyugan ug ubanan. Aron malipayon kanunay ang imong dughan. Matud pa panggaa kung kinsa ang nagpangga kanimo kay talagsaon lang kana dinhi sa kalibutan. Magkuyog nga magsalom-salom aning nindot nga kadagatan. Uy, wow! Are you familiar? Filipino? Yeah. Oh, wow! From Kuwait. White. Bagag Bagag white. Kuwait. Ano ya? Okay, baby. Ha? Oo. Sige. Uy, may eroplano. Sundo na tanong eh. Eroplano. Kuya Bog, mandali Kuya Bog. Ano? Ay, ganang charge lang. Bayaran rin mo. Ha? Ala, inaana yung murag gaala-ana mo. Ganang murag isa Pampanga. Pagsakla na ano. Sa akong paglingkod sa baybay, nalingaw ko, nagtanaw sa tubig nga nag-away-away. Apil ako nahayang natumba nga nagtulo ang laway. Dili daw ka sa may tunga para di maigo sa balod. Much better. Dili di ay ka. Dili ka magpadaplin. Ala. Kada ka balod. May nag-shooting stick mo. Wala, dali ka pa sa balod. Kalala ka na pa sa balod. Oh! Wala. Ay, galing ka sa inyo. Masalong ko. Nibuhok. Dinhi sa Dahican nakita nako si Sergio ug si Marimar nga Bisaya version. Ingani sila ka sweet nga couple, dili jud sila awayon. Basta makalaag lang magkuyog-kuyog, enjoy na kaayo ang magtiayon. Mao ni ginaingon nga dapat ang couple daw adunay travel goal.
Aron mailhan pa jud nimo ang imuhang partner kung unsa iyang batasan ug aron usab siya imong masabtan. Kung isalub na lang jud nato ang tanan aron ang tanang problema malimtan. Dingdong Dantes, Marian Rivera, and Katniel, walang sinasabi yan sa dalawa kong kaibigan. Sila ang seryo and marimar nga Visaya version nga naabot na dinhi sa Dahican. Ini ang inyong alagad Pulgoso. Morning walking. Kay sunduon na mo si Goggles. Shout out Goggles. Dali na, maligo na kita. Walking live. Good morning. Are you ready? Live. Mag-live kita live. Bitaw nang no. Ay ko tama mag-live ta nga maligo. Sige. Ay wow. Mag-try ta og surfing. Mag-surfing na kita. Naana among instructor dire oh. Gwapo na karon daghan makaligo no kay dili kayo ko ang balod no. Oo, dili wild. Going wild. Ganon din man ginapaliguan dito sa LGU. Katulad to. LGU. Pero katong among gustuhan. Paliguan man da no, di lang gabi. Gabi bawal kanon dito tanan diri. At bisan ta di tanan. Pila na gani entrance diri oh. Sa Ambot lang. napay foreigner oh. Grabe. Gwapo siya tan-aw no. Siya likod eh. Gani. Pariham mo. Yehey! Surfing na kami! Yes. First time? Ala ka, kabalo ka mo langoy. Dili. Good luck. Maboro man. Maboro daw. So bisan pa dili daay ka makabalo mo langoy. Dili ka makakuan, dili delikado sa imuha kay tagahawak lang ang tubig. Oh, da. 1 2 rampalong. Ang balod oh. Yee. Sorry, ala. Unsa naman ni karang hunas man nino? Low tide. Diri nung dapat ang entrance fee diri nung is 20 pesos. Wala na. Ay wala entrance? Libre na gyud ay. Cottage na lang. Dili wala sila yung cottage pero ano na lang sa tawag anak magtantan ka na lang. Tingnan ko mo. Kasi na para sa tayo. Hindi na naman sa'yo. Para doon ba? Tudlasin nyo isa-isa. Para doon. Ang gibit-bit nga kwarta kay good for kuan. Hindi na balik ka natin yan. Kamu, para sa tayo na lang mo ba? Dili ra kaayo kay mao pa may pagkuan niya ba? Practice. Sa pila edad nimo long? Kano sa ka nagsugod ani? Edad? 7 pa? How do I draw? Wow. Sa mabangga. Woo! Unsay technique ani nga kuan nga? Nakatesting ko ani diri mamukmo man ko pag-ana oh. Again, my name is Aldrin and it's a certified instructor in Dahican. Okay? Gusto pangalan mo sir? Jason. Jesse, Si JC? DODZ TOUR TA. So, pwede naman kita ng board. Board by board. Okay yun. Tapos na yun. Para kayo siguro license. Diba? So, mga siguro pati. Muna siya ang pin. Board pa pin. Pumunta ka dito sa board. Kailangan ng pin sa board. Okay? So, muna siyang fish. Nahulog ka, ikaw ka mo lang oy. Nahan siya ng pin. Di mo lang yung board mo. Bibigyan mo siya lang. Okay? Makuha ko siya. Kung may siya, kung lalong siya, wala kang siya. Dito na ito nga. Lap lang ka sa board. Lap lang. Imagine, naka-fishing mamas. Ako yung line. Ano kayo nga yung board. Ano yung board? Ang tulak ka na, dapat, tulak ka na, tulak ka na, right na, ano siya, 8,
Okay, right. Up, right, Right. left. Then left. Oh, hindi. Kaya, bend. Ah. Okay, balik ka isa. Sige. Pasensya lang, dali mo ma'am. Dali mo gisog. Hold on, right. Pili mo left na lang. Side yung body. Dili ka pwede magkana, tuhod, ala. Okay? Pasok mo body. Dili man lang. After sa orientation naman ni Gerson, so ako na po ang mag-perform. Sige, bugsay, right, then left, stand, and position. Okay, sugdan na nato. So ako una ang mag-surf, si Gerson sa ang mag-video. Yes. So akong i-advise sa inyo kung moari mo diri sa Dahican, testingan jud ninyo ang surfing kung kamo dinhi magdayan-dayan. Tungod kay malingaw gyud kamo, ang experience dili gyud kabayran. Maong lagawon ta ang Dahican, maglangoy-langoy ta mag-surfing aron mag-enjoy tang tanan. Unang try, bidaw, mabalance na ba? Sige, papulog sa likod, kada mo ambak. Mauni ang lamig nga exercise, sakit sa bukton, magbugsay-bugsay, padulong sa starting point. Ang second try, medyo timing na, makuha na nato ang balance. Pero murag duol-duol raman ang daghanan, mas lindot unta itong medyo layo-layo, aron malingaw jud ang katawhan. Sa ikatulong nga try, excited na ko kay murag nakuha ang balance pero nahinay, wala na timing ang balod. Okay, tanaw na to sa ikatulong nga higayon. Wow, okay, sakto nakuha na gyud ang balance, ang control. Okay, last try kay musunod na pod mo testing mo experience si Noong Gerson or Danel. Ayan, wow, balance na. So, Gerson. Go, Nong, Gerson. Hapa, Nong. Oh. Oh. Ay! Okay, go, Nong. Indo, balance. Oh. Ikaw tag-iya sa kuan? Kaning sa surfing? Oh. Imo ning negosyo? Kuan, nila lang. Ako nagabuhat ana. Sa board. Di pa yung ko, ako na ang kuan, ako na ang ginabalik dyan, mga skim board, surf. Oo. Kinahanglan nimo ang balance diri. Diba, para kay Gerson? First timer. Oh, wow. So kinahanglan imo i-improve ang imuhang balance pag abot sa board. Pero maglipag pagpading. Sir guy. Enjoy lang gini mo among kuan. Mora man ako kuan. Tanan ginabuhat nimo among gina-enjoy mas dali ra ka makato. Correct. No? Basta nag-enjoy lang ka sa imong trabaho. Oo, bisag asang butang. Good, tama yun. Pero akong nabantayan, wala na mo naga-gym, no? Pero makita sa inyong lawas, bawa may mga tambok. No? Kay, sa... Pinaon ni mo corals. Isda. Pagkapinig seaweeds. Oo. O exercise po, ani. Kay exercise man permi. Pagkapinig nga exercise, kaya wala ka di-focus ba ng... Nag-enjoy ka. Ga-enjoy ka while ka-workout. Kung mabuhat ka lang. Oo. Wow! Go, Nong Gerson! Balance long, balance! Go! Nice one! Ang supporter! Sige na, go lang! Ikaw sa... Okay ra! Sige pa! Dapat 5 pa! Allah! Wow!
Oh, may foreigner pa diri oh na ano. Puti tayo. Wang! Oh, tumba. Baba, Ben! Ikaw na. Ikaw sa... Isa pa daw, isa pa. Solid ah. Maligo na mi, human na mi og surf. Kadaghan na nga ligo, kaya ko sa balod. Such a great waterproof na It's such a great experience. Yes. Kunyara, friend. So, hello, hi to my vlog, ma'am. Hello. Shout out. Shout out from Kapalo. Ay, Santo Tomas, San Isidro. Ganda ni Gabuyan. Sila. Hey. What's your name again? Preston. Okay, Preston. Okay. Hello, hi to my vlog. I'm vlogging. I'm a vlogger. Yo, are you from USA. USA? Wow. Family out there. Shout out to your family. From Indiana. You're so handsome. How old are you? 10. 10. Wow. How long are you here in the Philippines? We're leaving in less than a month, but we've been here for a year. For a year? Yeah. Go to school? No, I did go to school, but we've been in here for a year, but we're not going to school now because we leave in less than a month. Okay, you stopped for a year? We've been in Davao for a year. Saan ito No, Sam. They've been here for a year na daw. Ha? They've been here for a year. They're going back daw. They're going back to US. Do you like here in the Philippines? Yeah. What do you like most here in our country? Nicer people and Nice people and warm weather. warm weather. But it's still, is it winter? Oh no, it's autumn. You know? In December, it's very cold. Very cold. It's like negative 15 degrees. Oh my gulay. Do you want to stay here for good? I want to, but I don't know if we are. What did you do here, mother there? No. She was here before, but they had to fly back. Back to They're gonna take care of the stuff at the house. Who's with you? My dad. your dad. Your dad is a Filipino? No, American. Are you pure American or mixed Filipino? You have a Filipino blood? No, my dad has a YouTube channel. Your mother has also a YouTube channel? Yeah. Promote the YouTube channel of your mom here. In my channel. My dad. Your dad. Yeah. Randy Bryant, R-A-N-D-Y, B-R-Y-A-N-T. Yeah. B-R-Y-N-T, Brian. Brian. Bryant, like Kobe, Bryant. like Kobe Bryant. Like Kobe Bryant. Adam. Your siblings? Go. Do you have any brother or sister? No, he's my Do you have siblings? my cousin. Unsa daw, sir? Just kidding. Yeah. Do you have any siblings? Huh? Do you have Any siblings? Yeah, I have 3 brothers and like 6 sisters. That's it. Oh, that's a lot. 5 and 11. That's a lot. It's not very common in the US, right? Your father to have is a lot of kids in the family. It's common. It's common here. Really? Oh. 11 children with how many mom? Just one. With different one? Sometimes I have a stepmom. Oh, okay. Like So that- 2 moms. I see. 2 moms. Are they Filipinos or Americans? American. All Americans. Yeah, but there's some Filipinos there. But not Not your mom. so many. Not so many. Who
told you to be here in our country, Philippines? Particularly here in Mati. How did you find? How did you? What? We're living in Davao. Are you live? You're living in Davao, not here. They stay You're- in Davao. Why? Which hotel? Did you stay in a hotel? In Davao. in Davao. No, we stay in a 108 condominium. Condominium. Why you come today? Sige, hi, Riri. Hi. Oh, I see. So that's why Retired. you're here for a year already. Yeah. Retired sa da? Retired army. Retired army. You live here with your dad and you alone? You too? You have no siblings? Ano ba daan? No, my siblings are in the Lahir USA. gini ka sa gawas. So it's like you and your dad here in the Philippines. Yeah, yeah. And you're the eldest? And we also have a helper that helps us. A helper. So they Wow. can speak Filipino because we don't know. Ah. So you know how to speak Filipino? No, the helper does. I can teach. Interpret. Translate from translator. Did she go with you here? Yeah. I thought she's there. Yeah. I see. With With your dad. Oh. Agoy, see that? Oh my God. That is your dad and your yaya, nani. Ay, you have an earrings. Earring, yeah? Is that allowed in the US? Is that allowed in the US that a child should have an earring? Yeah, I got it here. Wow, you got that here in the Philippines? Davao, Davao. Wow. Bye bye. Thank you. You're good. You're nice. You're kind. Very kind. Bye. Nice meeting you. Very kind. Sige. Kanang. Punya ang ano. 8 years old. 8 years old. Oh. Hey, daghang kayong salamat Lord. Kuman nagyud kami diri og overnight og laag og swimming sa Dahican, Mati, Davao Oriental. Hangtod sa sunod nato nga mga video, sabay ta dinhi lang sa DODZ TOUR TA sa pagkakaron. Bye bye. God bless everyone. Thank you for watching.